Ndagusuje kandi ngo ikaze ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye iramukiye muri sekiteri ya Gatoyi, imiti yitwariye Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yasize abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 bigarurira uduce dutandukanye twaho. AFC M23 yigaruriye kariya gace nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ziganjemo abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo. Amakuru dukora ku mirongo y'imbere ku rugamba muri aka gace arerekana ko imirwano yatangiye mu rukerera rwo ku munsi wo kuwa kabiri tariki 25 Kanama 2026 ubwo abarwanyi ba AFC M23 batangizaga ibitero ku birindo bitandukanye bya Wazalendo. Imirwano kandi yabaye mu bice birimo mu Hayirwa, Bukumbirwa na Nkokwe na Murema. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba hakoreshejwe imbunda ziremereye ndetse indege nto zitagira abapilote zikora ibitero. Abaturage batandukanye mu bice byagabwemo ibitero nk'uko amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abyemeza, bavuga ko batangiye guhunga ingo zabo kubera ubukana bw'imirwano, bamwe berekeza mu bice bibona ko birimo umutekano kurushaho. Gatoyi ni agace k'imiti yitwariye Masisi, kamwe mu duce two muri Kivu y'Amajyaruguru tumaze igihe tugaragaramo imirwano hagati ya AFC M23 n'imitwe ihuriza hamwe abarwanyi ba Wazalendo bafatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe FARDC n'abafatanyabikorwa bakomeje kugaba icyarimwe ibitero mu bice bitandukanye muri Masisi. Ku munsi wa kabiri w'itariki 25 Kanama 2026 isaa 11:15 zo mu gitondo, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero icyarimwe mu duce dutuwe cyane twa Gasenyi, Murambi no mu nkengero zaho muri teritwari ya Masisi, nk'uko bitangazwa n'ihuriro AFC M23 mu itangazo ry'umuvugizi waryo Lawrence Kanyuka. Avuga ko ibi bitero bigikomeje gukorwa mu gihe atangazwa aya makuru byatumye abaturage benshi bahunga ndetse binangiza cyangwa bitwara imitungo myinshi. AFC M23 ivuga ko itazigira irebera gusa mu gihe abaturage b'inzirakarengane barimo kwicwa. Yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo gufata ingamba zose zikenewe mu kurinda ndetse no guha umutekano abaturage. Byongeye kandi nk'uko itangazo rya AFC M23 rikomeza rigaragaza, nuko AFC M23 imenyesha abaturage ba Kongo n'amahanga ibyerekeye kwiyongera kubukana bwa gahunda nini yo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma, propaganda ndetse no kuyobya imitekerereze ya rubanda bikorwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa binyuze ku mbuga nkoranyambaga, imiyoboro imwe n'imwe y'abashyigikiye ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru bari inyuma y'iri huriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi gahunda yo kuyobya igamije gutuma abaturage batita ku ntege nke zigaragaza cyane cyane ubutegetsi bwa Kinshasa mu gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola ndetse no kurerwa kwayo kurinda abaturage bakunze kwibasirwa n'ibitero by'umutwe wa ADF NALU. AFC M23 yasabye ubutegetsi bwa Kinshasa cyane cyane kwigira ku bunararibonye ndetse no ku ngamba zo guhangana n'ibibazo byakoreshejwe na AFC M23 kugira ngo barusheho kongera imbaraga mu kurwanya Ebola, gukumira ikwirakwira ryayo no kurinda neza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe leta ya RDC yahagaritse kaminuza zo mu bice bigenzurwa na AFC M23, Minisiteri y'Amashuri Makuru, Kaminuza, Ubushakashatsi ndetse n'Ubuhanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse kugeza igihe hazatangwa andi mabwiriza ibikorwa by'amasomo muri kaminuza n'amashuri makuru yo mu mijyi ya Goma na Bukavu igenzurwa na AFC M23. Iki cyemezo kiri mu itegeko rya Minisitiri ryo ku 20 Kanama 2026, aho Minisiteri ivuga ko cyafashwe kubera umutekano ukomeje kuba muke muri Goma, muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Iri hagarikwa rireba ibikorwa byose by'amasomo n'ibijyanye nabyo mu mwaka w'amashuri 2026-2027 birimo kwiyandikisha ndetse no kongera kwiyandikisha, gutanga amasomo cyane cyane gukora ibizamini, gutanga amanota ndetse no gufata izindi ngamba zishobora gutuma abanyeshuri bahabwa impamyabumenyi muri ibi bice. Amashuri makuru na za kaminuza byavuzwe muri iri tegeko harimo Unigome, ES Goma, ASTM Goma, ST Goma, SP Goma, UOP Goma, Bukavu, ST Bukavu ndetse SP Bukavu, STR Bukavu ndetse na ISAM Bukavu. Nubwo ibikorwa byahagaritswe, Minisiteri yatanze umwihariko ku banyeshuri barangiza amasomo yabo mu mwaka wa 2025
2026 cyane cyane bafite amasomo atararangiye kubera ibibazo byabayeho. Abanyeshuri bemerewe gukomeza gukora ibizamini cyangwa se ibindi bikorwa bya ngombwa kugira ngo basoze amasomo yabo mu bigo bya leta cyangwa ibyigenga by'imere amategeko. Minisiteri kandi yasabye abarimu, abashakashatsi, abakozi b'amashuri ndetse n'abanyeshuri gukomeza kubahiriza umutekano, gahunda n'imyitwarire ikwiye muri iki gihe ibikorwa byahagaritswe. Iri tegeko rivuga ko hazakomeza gukurikiranwa uko umutekano uhagaze kugira ngo igihe bizaba bishoboka hafatwe ingamba zo gusubizaho imikorere isanzwe y'amashuri makuru na kaminuza byo muri Goma ndetse na Bukavu. Naho mu Rwanda n'ubundi mu karere k'ibiyaga bigari Tom Byabagamba yapfiriye muri gereza nk'uko amakuru agera kuri Empire abigaragaza. Tom Byabagamba wahoze ari koloneli mu ngabo z'u Rwanda akaba umuyobozi w'umutwe w'ingabo zirinda perezida wa Repubulika yapfuye nyuma y'imyaka 12 yari amaze afunzwe. Amakuru y'urupfu rwe yemejwe na mukuru we David Himbara nk'uko bigaragara kuri Twitter ye. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Himbara ati Tom Byabagamba murumuna wanjye yapfuye nyuma y'imyaka igera kuri 12 muri gereza. Yakomeje agira ati tubabajwe cyane no gutangaza urupfu rwa murumuna wacu dukunda Colonel Tom Byabagamba wapfiriye muri gereza mu Rwanda. Imana imuhiruko ridashira. Tom Byabagamba yari umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, akaba yarigeze kuyobora umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Yatowe muri yombi muri Kanama 2014 afunganywe na muramu we Frank Rusagara ndetse na François Kabayiza nabo bahoze mu ngabo z'u Rwanda. Urubanza rwabo rwasomwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'i Kanombe ku 31 Werurwe 2016. Byabagamba yahamijwe ibyaha birimo guteza imidugararo muri rubanda, gusebya igihugu, guhisha ibimenyetso byashoboraga gukoreshwa mu gukora icyaha ndetse no kutubaha ibendera ry'igihugu. Yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 21 anamburwa impeta za gisirikare. Mu kwezi kwa 12 2019 urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho imyanzuro y'uko Byabagamba hamwe n'ibyaha ariko rugabanya igihano cye kikava ku myaka 21 kikagera kuri 15. Byabagamba yapfuye nyuma y'umwaka n'amezi hafi 5 mugenzi we bari bafunganywe muri dosiye imwe. Frank Rusagara nawe apfiriye muri gereza. Rusagara yapfuye ku 24 ukwezi kwa 3 2025 nyuma y'imyaka irenga 10 yari amaze afunzwe. Rusagara na Byabagamba bari bafunganywe kuva 2014. Urubanza rwabo rukaba rwaraburanishijwe hamwe. Rusagara nawe yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 20 muri 2016 ariko muri 2019 urukiko rw'ubujurire rugabanya igihano cye kigera ku myaka igera kuri 15. Kugeza ubu amakuru arambuye ku cyateye urupfu rwa Colonel Tom Byabagamba igihe nyirizina yapfiriye naho umurambo we uri ntabwo aratangazwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe. Ni mu gihe mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga bigari Bujumbura isoko rya Kinindo naryo ryafashwe n'inkongi y'umuriro nyuma y'uko inyubako ebyiri z'ubucuruzi zirutse gukongorwa n'inkongi y'umuriro mu mujyi wa Bujumbura ku wa gatanu itariki 22 Kanama 2026. Indi nkongi y'umuriro yongeye kwaduka mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 25 Kanama 2026 mu isoko. Umwotsi mwinshi wagaragaye hejuru y'isoko rya Kinindo muri komine ya Mugere iherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Nk'uko amakuru aturuka hariya mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko cyane inkongi y'umuriro yadutse mu gace gacururizwamo matera. Urusaku rw'imodoka zizimya umuriro ryumvikanaga hirya no hino nk'uko tubikesha ikinyamakuru iwacu Burundi. Izi nkongi zikomeje kumvikana mu Burundi zatangiye gutera impungenge ndetse no gutera kwibaza ibibazo byinshi bikomeye bitewe n'ukuntu zikomeje kuba zikurikiranya. Naho mu gihugu cya Tanzania amateka yongeye kwandikaho Vice Perezida wa Tanzania yeguye ku mirimo ye. Vice Perezida wa Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi yatangaje icyemezo cye cyo kwegura ku mwanya we wo gusezera burundu mu mirimo ya leta ndetse no muri politike. Ibi bikazatangira kubahirizwa ku ya 4 Nzeri 2026. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Vice Perezida i Dodoma kuri wa kabiri tariki 25 Kanama 2026, Dr. Nchimbi yatangaje ko yamaze gushyikiriza ibaruwa ye yo kwegura ku mugaragaro Perezida Samia Suluhu Hassan. Dr. Nchimbi yashingiye ku ngingo ya 30 igika cya kabiri kuri se ifatanyijwe n'ingingo y'149 igika cya kabiri by'itegeko nshinga rya Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania mu gufata icyemezo cyo kuva ku mwanya we kugira ngo bibe Perezida Hassan amahirwe yo gushyiraho undi Vice Perezida nk'uko tubikesha Citizen. Agaruka ku gihe yamaze kuri uyu mwanya, Dr. Nchimbi yavuze ku isezerano yarahaye umukuru w'igihugu umwaka umwe mbere, aho rero avuga ko yari yarasezeranije gukora igihugu mu budahemuka ndetse no kuva ku mwanya we igihe cyose haba hakenewe impinduka. Ati ko uya 27 Kanama 2025
nasezeranije nyakubahwa Perezida Dr Samia Suluhu Hassan ko nzamufasha hamwe n'igihugu cyacu uko nshoboye kose kandi mu budahemuka busesuye. Nanone namwijeje ko igihe cyose azabura ko hakenewe undi Vice Perezida nzava kuri uwo mwanya. Ndemera ntashidikanya ko nyakubahwa Perezida yifuza impinduka, bityo rero nafashe icyemezo cyo gushyira mu bikorwa isezerano ryanjye. Dr Nchimbi yashimiye Perezida Hassan ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi CCM kubw'icyizere bamugiriye mu mikorere ye. Yanashimangiye cyane ashimira Tanzania kubw'inkunga n'ubufasha bamuhaye mu gihe yari mu mirimo ya leta. Anizeza igihugu ko azakomeza kuba umuturage ukunda igihugu cye cya Tanzania. Reka babwire ko hano ari kuri Empire. Mbashimira ko mukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi. Mukomeze mukande kuri subscribe maze mbabwire ibiri kubera ku mirongo imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.